З 1 юлія у канцеларії генерального директора радиодифузної установи Срđana Mihajlovića potpisani kontrakt o sotrudnjstve Nacionalnog Sovita Rusnacoh i radiodifuznej ustanovi Vojvodini. Z oglядом, že Nacionalni Sovit Rusnacoh potrimuje školjaroh srednjih školov i studentov na fakultetoh i dava im možljivost za uspišne školovanje, jak i zdobuvanje potrebnih iskustvov za robotu u elektronskih medijoh, Radiotelevizija Vojvodini prilapela sotrudnjstvo z Sovitom s ciljom realizaciji programskih zmistoh, kotri vyražuju kulturni identitet i unaplemeni su za očuvanje integritetu naše nacionalnej zajednici. Dneškajše sporozumenje, ktoré je podpísané, dáva nám jednu nadiju, že budeme mať sredstva za podmazovanie kadrov u našim informovanju, konkretno u Radiju Vojvodini, i že prek tih sredstv, ktoré sa budú odredzených honorári vyplacovaní, že by mladí ľudia še pomali uključovali do tej roboty novinárskej, pretože dúmame, že je dosť značná za našu nacionálnu zajednicu, keď nemáme pravilné informovanie i blahočasové, vecka to da co še ani nie zbúva poriadne a najvažnejšie, že by nás to provadzelo i že by všetky naše pripadníky našej nacionalnej zajednici znali co še zbúva u našim narodze. Všelijak, čim sme doznali, že može isnovať také jedno sporozumenje među Nacionalnim Sovitom i Radioteleviziju u Vojvodini, tako sme šelopeli do dejakej roboti. Vidjeli sme, že to može zažiť. Bešedovali sme predtým so predsjedateljom Nacionalnog Sovita Slavkom Racom, potolkovali sme mu, že co by to značilo i za radio, i za televiziju, i za ruske slovo, že máme dosť mladí kadri na isce, kotri češko prihodza do roboti, zažem dejaki sposob finansovanja i ich afirmovanja prek radija, televizija abo ruskog slova, gdje še oni už najdu, hej, ja še nazdavam, že im to pomogne. Nie budu to dejaki veljki sredstva, ali teljo keljo še može. Všelijak, ja mušim mladih ľudzoch pohvaljiť i zo Skocura, i zo Đurđova, že dečni prihodza do radija, že oni už zvladali jednu odredzenu tehnologiju roboti, že možeme na njih rahovac, že oni pošli už vymontirani hotovi prilogi, že to možeme hasnovac. A oni to všetko naučili dok boli studenti, dok hodzeli do Novog Sadu, keď mali šljebodnog času, ja šitskim vše utorela i bajce do radija, može buc vam daco to pomogne. Sporozumenje predvidzuje, že bi Radiotelevizija Vojvodini do redakcijog na ruskim jaziku prijala mladi osobi s ciljom zdobuvanja fahovih znanjoh i skopnostoh za očuvanje robotov u medijoh. Vinješka, nažalj, mac malo nahodit, da bi mladi ljudi mogli ukazati svoj talent i svoje schopnosti. To je jedna od možljivosti, ktorú my im ponúkame i že by še uključili aktivno, že by še dokazali i že by mohli posle buď toti, na ktorých bude dalje tota robota stati. Teraz apel, keďže dahto žada buď dejaka fajta dopisovatelja, abo že bi naučil počatki novinarskog zanatu šljebodno, naj priđe do Radio Novog Sadu i Gnjata Pavlasa číslo 3 na 3. povrch. Mi pobešedujeme so s njim i všelijak mu dame na hodu, že bi še oprobovalo u tim. Nješka se mali na hodu i upoznat generalnog direktora i s internet radijom, projekt koji treba že bi zažil. Projekt už žije, međutim ne boli sme prepoznati na prešljem konkursu z boku RRA, že bi nam vydala frekvenciju. Robíme nad tým i nadalje, insistujeme, že bi Rusnaci mali program na radiju 24 hodzinovi, že bi bol dostupni na všetkých kontinentoch, bo nás už teraz jest rozošatih po calim Švece i velji že daju znati co nove i čut co nove. I to teraz dvom keďže žije, a nazdávam sa, že na sljedućem konkursu prejdeme, bude 24 hodzinova emisija po ruski, s tim, že še bude preberac tota čast programi, ktorá še rihta u Radioteleviziji Vojvodini. Mladi, kotri zainteresovani za pestovanje tradiciji ruskog narodu, maju na hodu prez toto sotrudnjstvo Radioteleviziji Vojvodini i Nacionalnog Sovitu Rusnacoh učestvovac u preširjovanju mreže dopisovateljoh, jak i direktno u programi, kotra še už teraz i čuje i vidzi i na drugih kontinentoh. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica.
Górska plaża Štrand ponuka naščiviteľom rýžnej aktivnosti, že by co lepše preprowadzali letní dni. Od polovky julija počas manifestaciji pod koronami na Štrandu, naščivitelje majú možljivost prečitati zajedni vidanja na jezikoh nacionalnih menšinoh. Tota manifestacija ponuka bohatu i rižnorodnu programu, promovuje menšinski mediji u Vojvodini, jak i jaziki i kulturu tih zajednicoh. Tizin za nami na Štrandu bol pošveceni Rusnacom. Každý deň prichádza čitače, uglavnom to ľudia staršej generácii, ktorí ľubia čítať, ktorí majú zvyknúce. Prichádzajú do biblioteky, medzi inším čitajú i ruský slov, a zahrádky, da jedni ľubia i mak, vidím, že je bar súčasný. A musím pripoznať, že i nový format ruského slova dosť dobre prilepený u Horodským štretku, jak co Nový Sad, i u druhých vekších mestoch, jak co Verba, Skula, i u dajedných hvalaloh pri mladších ľuďoch, až mi še javeli da jedni mladší ľudia, že žadaju buď pretplatníky takovog novog formatu. Djeci na manifestaciji majú možljivost upoznače so zajednim od pejcoh jazikoh, kotri še hasnuju na tih prostoroh. Za naš ruski jazik interesovanje najmladših bilo na isce veljke. Interesovanje je zaista divno i deca su spremna da uče i to je nešto što je, mislim, najinteresantnije od svega, da zaista međusobno dođe do upoznavanja, da nije poenta da rusinska deca dođu da uče rusinski jezik jer ona već znaju, nego da to budu deca bilo koja druga i da se zapravo vidi koliko smo mi slični i koliko imamo sličnih ili istih reči koje upotrebljavamo. Došla sam ovde da učim rusinski jezik. A ko te prijavio da dođeš da učiš rusinski jezik? Moja baka koja radi u biblioteci. I kako ti se sviđa ovde? Pa lepo je. Šta radite? Igramo se, učimo. Bavimo se na žmurki i to. A naučil ti to, Daco? Daco. Co si naučil? Da se bavim A budeš hoditi spokojnje, stišnjato da robotni, pačici še na Štrandu. Hej. Znaš li vrednosti, ktorý tota kampanja nosi to multikulturalnost, interkulturalnost i tolerancija? Oni pre zbavisku uspišno prenješeni na dzeci, kotri še namahali co ljepše naučiti ruski jazik i co kvalitetnjejše preprovaditi svoj čas. Sve radimo kroz igru i to je njima, pogotovo za taj uzrast, im je jako prijemčivo zato što nema nekog opterećenja, moraš sad da znaš kako se to kaže, izgovara i ima deca koje ne znaju ni da čitaju, ali ovako kroz igru im je sve to jako blisko i ni ne primete da su naučili nešto. To ti osnovni poňaca, ktorí še tu uča, dost podobni i pomedzi srpski i ruski jazik stvarno je z maliljem rozliki i to im še i pači interesantne im i dom, že to ne ise hasnovite uopšte za šitskih nas, njeljem za djeci, ali že bismo znali jaziki štretku u ktorim žijeme, poneže tu je hej veljo i naci i veljo jaziki ktorí še bešeduju okolo nas i dom, že to ti osnovni poňaca bi každe z nas trebalo znati z daskeljih jazikov. To na isce nije problem, a oni može buz nje zapametaju šitsko, ali verim, že holjem čas zapametaju i već kada gdje poznejše, kad bi čuli, znali bi prepoznati i te osnovne bi znali. Mi boli v toho roku, keď bolo perší raz organizované i decom še popačelo, bo boli takí rižni zmisti, ktorí na druhých mestoch nenašli, ta sme prišli toho roku opatriť, jak by patra. Teraz je rozpust i decom do pitu nemajú nejaké obovязки, ta nie tak horúco, na Štrandu bar sviný ambijent i decom še také da co inšake pači. Djeci kotri prestidzeń najmanje 3 raz učestvovali na robotnji ruskog jazika, ščera svoje znanje mogli preveriti na kvizu i osvojiti drahocini nagradi. Koju nagradu si osvojila? Prvo mesto. Šta si dobila lepo? Dobila sam da učim i bez jezike. I koji ćeš izabrati jezik da učiš? Ne znam. A reci mi kako ti se sviđa rusinski jezik? Lepo. Hoćeš nastaviti da učiš rusinski? Da. Osvojila sam tablet. Koja je to druga nagrada? Da. Reci mi šta je bilo teško na kvizu? Je li bio težak kviz? Pa nije.
samo što nisam znala nekoliko odgovora. Koju si ti nagradu danas osvojila? 5.000 da potrošim u lavirintu. A šta ćeš kupiti? Još ne znam. Reci mi, je li bio težak kviz danas? Ne. Nije bio ni malo. Više je bio zabavan. Тут дзеці, хто рішив, може, зараз перший раз стретлися з русским язиком. Та mi було мило, že oni ще заінтересували за той язик і uказали труд, тело то вони за ту jednu podzinu prestidzeń naučili, že im ostalo da co zapametali. Nie wszystko mogli zdogаднуть, але bardzo się trudzeli i bardzo mi było sympatyczne. Všelijak, že nagradi toto, čemu še dzeci najbrže raduju, ale znanje to bohatstvo, kotre nam nikto nie može vžac i njedaremno še hvari, kjelo jaziki bešeduješ, teljo vredziš. Того року сербські овоцари випродукують коло 1,4 мільйона тонн овоці, co kuzmenje jak w loni, ale i to drog budze rodni. Правда же, що овоцари притурадують, але ще з другого боку поносують. При гіперпродукцію, а co ще горше, при узке торговище, то овоc не može легко ani predati. Keljo sme kladli i veljo sme položeli i ljudze i teraz išće kladu, ali kad tak nastanje to, bude še to i viberac. Так роздумує велі овоцари, окреме по Южній Сербії, бо їм ще teraz виді, že ще у Сербії овоc sadzela pregmirno. Перший рок ми почали продавати на вельку od 80 dinari, 70 do 80 centi. Idući rok sme spadli od 60 na 40. To je roku od 40 na 25. I co dalje šitsko horše, a jak bude, uvidiš. Uglavnom še po predalu, ali po malej ceni. Pripovedaš, že nie direktnih kupcov Rusov, ali prek poštredníkov kupujú, pravda to? Pa, jest, mali sme, ali coška našli či tunše, či veljka ponuda i takže to u roku malo žali od nas, direktno Rusi. Rusi dok prihodzeli tedi bila ljepša i cena, bo oni bili direktni kupci, razumite? I smo direktno predavali. Teraz to zna ktorej ruki ti predavaš. Bo i Rusi bi patra našli dakle i tunše, čujem, že u Moldaviji, že tam bar zveljo je zbreskinjak, že im bliže i teraz ejnje, ja ne znam. Російські торговці того року менше заходять до Сербії. Чи причина європейських санкцій спрям Росії, чи наїсце мають велике понукання за зближших жемов, іще не утверджене. Але teraz з овоцу великий проблем. Брескіняри з заходного Сриму, полем тоти, з ktorými sme vyšedovali, so Spasmanom nemajú veľký problém. Za 5 jutra bez sviku to, co mi je pred nami 200-300 kili. Každý deň to nie nič, to bar zmalo. Pijac to nie može pojesti. A každý deň jezdite na pijac? Každý sem nedzelji. Evo, nješka sam nije išlo zato, že to teraz ostatnji breskini, to prišli aj da dokončime, da poberame jutra iz zemevec, ali za par dni počina druga sorta, je menjej, je oko 150-200 drevka, njeteljo, takže to bude ljepšejše predac. To šitsko piljarnici, tak i na pijac to šitsko porozpredame. Znači davace i do Dučanov. Jak tam iz Breskinje? Pa davame do Dučanov, znate jak. Oni bi tunjo da kupja, a draho da predavaju. A to nie ide. Kad oni stu da zarobja veće jak mi, a jak je spuštim cenu na pijacu, već kad oni nam nje hnjivaju, prejdu, hvari vi predavace, a našo stoja. Pa spuste cenu malo i vi nje predavajce, kad ju kupice po 40, predavajce po 60. A vi predavace, oni predavaju po 80-90 dinari. Oni imaju veće jak mi. I već kad je krivo, bo ja predal. Pa predam, ja musim predat, bo kad prinješem domu, ja ih rucim. To nje može dlho ostati. A paljenka? Pa v toho roku sme pekli paljenki, teraz toho roku sme šitsko razpredali, evo vidite, njedanji po žemi, bar malo. Nemamo čo teraz, bo sme popredali. Srim poznati po ovocarstve, dobrim vinu i paljenki, ali pre hiperprodukciju češko predac vino, a išće češe paljenku. Janko Hnatko i toho roku peče paljenku, ali dost komu predal po 6 dinari za kilu. A daco dal i na poli, drugi mu peče, a već zelja po poli. Dok on peče, žena mu predava na pijacu. Každi dzień. Ovo je dobro što.
60 stepeni. 15.6. je krenula rana. Imali smo dve vrste, imali smo majsku vatru, ali imali smo... 15. junija rušela vščasna nektarina, majski ohenj i išće jedna vlaskasta. To už popredane i teraz stihuju jedna po jedna rižni sorti. Vinjicarska i kalamena vinjicarska. Nije to kaldezi, barz dobre idze. Keljo sorti teraz predavac? Mam vše po 5-6. Mam žovtu i bilu nektarinu, žovtu i bilu vlaskastu, všelijaki. Kuz jabluka i hruški, kaj si još popredati. Poneže še ceni rušaju od 30% dinari, po ktorej najveci popredaci? Srednja idze najljepše. Hto ste kvalitet, kupi po 60 dinari. Nija, tota vinjicarska še dobre predava, dobre še ščipa i smačna je, šitski ju ljubja. Stihuje kad ih hrozno. To roku stihla skorej? Pa ima to i kod nje isto kao i kod svih... Šta to i pri njej toho jest, jak i šitskih drugih sortoh i ščasnjejši i poznjejši. Mi od tih máme vecej varijeteti. Stihuju od stretku julija po konjec septembra. To moj muž na kalamel. Ljem kalami i stihuju jedna za drugu, ta cale ljeto robime s brskinjami. A od oktobra s jablukami. Skoro šitsko popredaju na šitskim pijacu. Ljem še zvišok noši na kvantaž do Mitrovici, a perša klasa še dava Rusom, keď še nazbera najmenje 100-200 gajbi. Oni odredzuju cenu? Oni odredzuju cenu. Vlonji bulo ljepše, a teraz musíme predac. Keď je uzreta, co budzeme, a oni keljo daju. Hnatko mladší syn má chladzalňu i veľký ovocník s brskyňami i jablukami. On šitsko predava Rusom. Vežnije od rodičovi sušedov položi do chladzalni i čeka Rusa. A dobre, dok tu i to ta hladnjača od hnatko tu trima, pa nam pobere nam i tak. Tu su šestve i to nam dobre pridzenje, mušime njih za nošic. A volali mi i dalje, na počatku dorazme gledali, co ci u tori hvari cena nijaka, zname mi že cena nijaka. To všadzi tak iste, to i co može. Tak muši to isti, nje može. Znate jak da kedi, vas ljudi cahali za rukav, daj mi breskinju. Teraz ti ih mušiš. Modlji da ci otkupi. Kto veće zarobi, sin či vi? Von vecej zarobi, ma vekši povrhnosti, a mi na menšej povrhnosti tiž zarobime keljo i von, pretože predavame na pijacu po višej ceni. Ale ovocare bi njevali taki brigi kad bi še spatreli na svojih kolegov u Evropi. Moramo više da uradimo na kvalitetu i na marketingu. Problem je što... Musimy vecej robić na kvalitetu i marketingu. U nas problem, že nemáme veľkí ovocarskí kooperatívy, ktorí by vypitovali trgovišče. U nas to da kedy robili sami produkovatelje. Produkovatelje še muša združovať i organizovať, že by boli konkurentní. Mušiše, po nas konkurencija z Európskej uniji pregaži. Vekšinu. Ljem, že za da jedni stvari dost pozna. Bo privatizacija porobena naspak i produkovatelje nemajú nijakú účasť u vlastníctve nad veľkýma chlazalňami i prerabiackýma kapacitetami. Teraz produkovateljom ostava povyberac toti sorti breskinjoh, ktorí nemôžu vytrímať dlhoké čuvanje i sad taki, co su vytriválni, jak co to Royal Glory i Royal Jam. Že by taki predavali na daleke destinaciji, vari profesor Keserović. Ale potamalj prejdu išće veli roki, a terašnji sortiment še ani ne može šicok povyberac. Jaké je vec rješenja za tih vaših ovocarov breskinjara? Jaké rješenje. Treba biti strpeni pa može ruši ljepše. Jak to bilo skoro 3 roki, 2-3 roki, može zašprit za taki čas. Mi še nadame, a teraz na vizice, že i po Srbiji dolu i višnji povyberali i šitsko še to vybera, to še nakladze. To od počatku dobre, kto perši položi dobre, vam prejde, bilo to dobre. A to dalje šitsko horše. Osnovna škola Žarko Zrenjanin u Gospodincoh toho ljeta privitala 27 podobovih umetnikoh, kotri od 26. po 27. juli učestvovali na dzešate jubilejne koloniji Stretnuce u Bodnerova. Za dzešec roki kelju štirva nastali veće jak 250 maljunki. Tohoročna podobova kolonija otrimana u ramikoh označovanja 80 ročnici narodzenja podobove umetnici Nađi Volčko i 85 ročnici narodzenja maljara Janka Čižmara.
Opština nam dala dost dobrih sredstva, takže i kolo tej kolonii bude i drukovana knižka, jedna monografija za všetky toti 10 roky umetníkov, ktorí boli i na tej kolonii. Boli sme za toti 10 roky i u Subotici, i u Orahove, i u Šidu, Kiresture, Kocure, Novim Sadu, Žablju, Đurđovo, všade, gde god nas primu, všade ideme. Gospodincima je 1905. godine rođen Stevan Bodnarov, jedan od najistaknutijih likovnih umetnika. Drugi день по добовoj koloniji otvorena je 13. дзецинська kolonija, na котрій участвували дзеці з озвеці наших местах. Дeci звичайно чекають, так як у школиці чекають, щоб їм наставник потолкував перед годину, що мають робити і як робити, то ще їсти тут трохи, без огляду вже там за оцену, а то є то так, але очікують вони таке потолкування єдно, щоб їм було це легчіше. Того року ste vi brali bundavu? A i v Loni sme mali dom za mŕtvú prírodu, pretože deti to ľubia za to, že nemôžu teraz vydumovať, odnosno trebali mu da prenoša toto, co vidza, na svoj rysunok. Bardzo ljubim rysovati. A ja isto u školi, nas vedeme do iste školi, već kad sme na hodzinah podobovnoho naučili, nastavnica tak da nam ukaže jak da zrobime, da nas nauči co lepše i všetko nam ukazuje nam rižni tehniki, da bi robota vypadla co finše. Takže sme tam najvecej. Nie możemy rysować jak chcemy, preto bo jest rozlika co większe, co mniejsze, co grubsze, co cieńsze. To, najvecej na to treba уваhu obracati. Možem naučiti zvelju od umetnikov, ktorí prisustvujú koloniji, bo to bar dobri majstrove, hoć su amateri da jedni, jest tu i akademskih slikarov, ali še veljo može naučiti, veljo vidjeti i na koloniji bar krasne društvo i všetky máme jednake interesovanje, takže sme všetky tu jak doma. Nechčeče vam, keď vam zadaju temu, može biti, abo kad šljebodna tema? Mnje bi bilo sve jedno, ali už kad bila šljebodna tema, to počnem ja, eto, ikonopisac u Peršim šore, a vecka i šitsko druge, ta sam vybrala ikonu. Ovo je treći put kako dolazim na ovu koloniju. Treći raz prichodzim na koloniju. Ja z gospođinca. To roku sam rišel namaľovať jeden maľunok na temu vino i gitara, jak co špivala špivačka Gabi Novak. To akrilna tehnika. Robim ja i olej na platnu i maljujem vojvođanski pejzaži na čerepu. Ja zazberujem u spomeni teraz, co sam starša od mojih starih. Zato sam i robila tu sliku. Išček od 31. roku slikovana mojo babi teti. Mne to bilo interesantne zato, že bilo bar zveljo dzeci i všetky jakošik boli zdravi i odhovani, 13 dzivki i jedan braštena coro dzeci i eto všetky do dluhoke i starosti žili. Zato sam eto sela da ovekovečim, a i tediše bar pestovalo to ti stari običaji i šmati i posluženje, pratke še praveli da še pozihodza šestri braca rodzina. A ja še predstavim na tej koloniji z maljunkom Žima. Žima u rovnini u stvari. Bilo mi bar zhoruco včera kad sam tu prišao, reku uzem robiti Žimu teraz. Tak boli asociaciji Šeljaki, da navedem teraz stvari, od tunela do gnjizda, uha, kto jak vidjel, a to zapravo kvecik. Smatram da su likovne kolonije jako važne. Думам, že kolonije bardzo važni, pretože su bardzo interesantni. Ľudze še druža, veljaju i nauča. Velji z nas čeraju iskustva. Ja vybrala tod motiv, to belava hiška, kotra charakteristična za toti prostori. To, nie znam, okremna tehnika na sklu, s tim, že še nie robi perše pozadina, ale perše še detalji robja, a vecka ize pozadina na ostatku, zato že še slika obraci. Znači, nije zos lica, jak bi še povedlo, ali zos jak serbi varja naliči, a to vecka še patri slika.
i već to co vypadne skloda kušičko zahtevne, zato že ono zašto mne prima farbu i češko se suši na njem, nije tak jak na platnu, ali mne to okreme interesuje, ja to ljubim robiti, ja tak mi robim. To mi coška okremne i ne znam, mušim ja u svoje glavi obraciti, že bi mogla sliku napraviti tak naspak. Учашники колонии мали нагоду опатрить малюнки зо спрешлої подобове і дзецинської колонії, а у пополадньових годзинах їм додзеljeni подзекування. Отримування колонії помогла община Žabelj, Національний совет руснацох і почитователje podobovej tvorčosti Stevana Bodnarova. Krasnim ambijentu Vladičevskej rezidenciji Ruski dvor u Šidu od 31. julija po 2. август отримана п'ята подобова колонія, на ktorú ще зійшли 22 umetniki zo Vojvodiny. Poteraše prijavljovali prek telefona, takže nijaký nie problem. Keď naplní jeden fond do 25 umetníkov, potom máme, jak da poviem, normu, a posle već už možemo prijati i pre spanje, i pre kostiranje, pa i pre same financije, bo znamo, že češki financijni nješkajši časi. Finansijni troški i organizaciju podobovej koloniji rovnopravno podzeljeli Cerkva Preobraženija Gospodnjoho i kulturno-prosvitne društvo Đura Kiš zo Šidu. Čtvrtog sme še zišli šitski tu do Vladičevske ljetne rezidenciji, otvorili pijatu podobovu koloniju, podzeljeli umetnikom platna i farbi i već kao oni imali večeru i odpočivok, že bi jutre mogli cali dzenj robiti. To je nješkajši dzenj, že bi cali dzenj robili. Do poladnja sme boli opatric jednoho našoho umetnika tu u Šidu, jeho atelje, jeho veljku biblioteku, a posle sme pošli do galeriji Sava Šumanović opatric djela, jak co to še običajno išlo každej koloniji, do galeriji Savi Šumanovića. U ramikoh podobovej koloniji Ruski dvor, a u organizaciji Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu zo Novog Sadu i o sekciji zo Šidu, otrimani i okrugli stol o podobovej tvorčosti ruskih srimskih podobovih umetnikoh i označeni dva ročnici. 80 roki od narodzenja Nađi Volčko i 75 roki od narodzenja Kseniji Stracenski, umetnicoh čiji roboti zastupeni i u monografiji podobova tvorčost Rusnacoh zo 2003 roku. Toho roku šljebodna tema za risovanje umetnikovih djelov. Oni majú obovязку jedno platno vracic, znači vyrisovane so svojim djelom, a jedno platno oni noša domu jak darunok. Istočasno šešitskim tim učašnikom, kotri prihodza na svojich prevozkoh, abo na autobusu, abo sunje zo Šidu, hej, placiše im putne draha. A to ti maljunki máte už tú galeriu dajakú, či jak? Da, hej, máme maljunki, poteraz zo štvrtu podobovu koloniju sme mali 156 maljunki, a poteraz prešlo prez koloniju 48 maljarov. I gdje še čuvaju to ti maljunki? Maljunki še čuvaju u Vladičevskej ljetnoj rezidenciji, to ti kotri zarameni, oni pokvačeni na mure Vladičevske rezidencije, a je jedna posebna hiža kotri še čuvaju to ti maljunki kotri nje zarameni. Veljka finansijna utrata zarami jednu sliku, takže máme veľa vecí nezaramených, jak zaramených, ale veríme, že postupne še pozaramijú všetky i keď nám Boh dá, rachujeme položiť postavku, da ne povem trajnu postavku tih slikov. Prvi put sam došla na ovu koloniju ovde u ovaj divan grad Šid, gde sam kao kod kuće, radosna, zadovoljna, deo duše ostavljajući na ovo divno platno, a ovo je crkvica sa svetlonosne i čuvene planine Rdanj, gde su samo zidine ostale. Pa eto, hoću da to isvetli ovde u ovom lepom gradu. Zato i to i slikam. Bila sam na 3 kolonije, to tam i 3. kolonija. I na každej koloniji da co nove naučim. V Loni som naučila i svetlaše peršira z novu tehniku slikanja enkaustika, to slikanje z voštanim bojama i z peglu. Tu sam sa kolegom
Mirkom Tuzlakom, jer druge naše kolege nisu mogli doći. Svi smo zauzeti, kasno je krenulo sa kolonijama, ali opet da se odazovemo, da ne prekinemo ovo divno prijateljstvo koje nas stvarno veže za Šid, za Šiđane, za prijatelje koje smo nove stekli. Stoga smo eto kolege i ja došli. Co vas pricahuje, že biste učestvovali na tih kolonijah? Pa pricahuje me druženje. Bo ja penzionerka i najveće druženje i vše da co nauči na koloniji. Prez ljeto je z vecej koloniji, či chodzíte ešte dakde, či len tu do Šidu? Nie, samo do Šidu, bo ja, jak bih varela, mladi slikar. Počela sam da slikam kad sam pošla do penzije, takže slikam jedno 4 roky. Podobova kolonija Ruski dvor pozberala umetníkoch, ktorí zo štetočku i farbu na platno preniesli svoje do žica, ali i umetníkoch pisanoho slova. Srpski literaturni klub mal svoj večer, gdje predstaveni poetove Sanja Tirkajlo, Petra Bošnjak, Dušan Teodorović i ja, gdje smo čitali svoju poeziju po srpski i po ruski. Na gitari muzična pratnja nam bila Bojana Vuconja, ktorá interpretovala da skeljo pisni po srpski. Na literaturným večeru še predstavili i poetove i pisatelje Makajovo, ktorí nam še tiž predstavili za svojima djelami. Zo zakončenjem podobovej koloniji u Ruskim dvorešenji zakončuju kulturni zbuvanja za tod rok. Peršoho vikendu u septembru otrimaše festival tamburovih orkestroh melodiji Ruskoho dvora, a na hradi najljepšim budu prave maljunki zo stih podobovih kolonijoh. Gledate paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Fotbalski klub Iskra z Skocura ostatnjih rokov poznati po tim, že popri peršej ekipi fotbal trenira i šumne číslo djecov šitskih возрастов, a dodajme, že u Kocure istnuje i ženska fotbalska ekipa. Na ulički bavim fotbal s hlavcami už dvom, kad sam mala da s 5-6 roki i teraz tu u Iskri še pojavili jako ženski tim. Ja bila jedna od tih, co to potrimovala i chcela da što da co organizuje. Спочатку мене потребували шицькі, родичі були ту зо мною, коли я то стела, але пайташе і так то ті не. Але на остатку ми шицькі потримали. І мило ми же нас tu je steljo djevčata. Mali sme da skelju utakmici, ostatnji 3 mi pobedzeli, a tu sme straceli, ali nije bitno učestvovati za nje pobedzic. Ja trenujem fotbal, pretože ho ljubim. Ljubila sam ho ešte, keď som mala 10 roky. Ljubim ho patriť na televiziji. Treningi máme 3 raz do týždňa. Najčešće kad bežíme, ešte po takej chvíli, keď horúco. Bavim fotbala rok i najlepše mi igraš Ronaldo. Češko si trenirac? Nie. Co taki najvoliš kad treniraš? Fotbal. A co fotbal? Kad davaš goli či kad... Kad bavime. A co ti najvoliš baviš? Napredok či nazadok? Napredok. Ja treniram fotbal už 3 roky. Bavim na poziciji pravого beka. Najljepše zmaganje nam bilo protiv Ravnoho sela, gdje smo pobedili 9-1. A ljubite vi šitski tu prihoditi na treningi? Ha, dejaki ljubi, a dejaki ne ljubi. A čom že dejaki ljubi, a dejaki ne? A dejaki ne ljubi bežiť. Máme na treningoch kolo 70 chlapcov šitských возрастоch i kolo 22-3 djevčata, ktorí nemajú takmičarsku sezónu, ale bavia prijateljski zmaganja s jakima djevčatmi z drugih mestov i s chlapcami z drugih mestov, lebo s našima mladšima chlapcami je da jedni trenere vodza i po 2 ekipi, ali je to prilično podjednaki возраст chlapcov, takže postihujeme.
Za Iskru sigurno dobre. Teraz keď to bude tirvac, to zaviši od rukovodzacích ľudzoch i od financijoh. Popri najmlađih treningi počali i seniore. Za rozliku od prešlej, Iskra do novej sezoni ruša z velikimi ambicijami, novim trenerom, a priključeliše i da jedni novi bavjače. Međutim, žadanja i nazdavanja za plasman do više ligi nje zaviša ljem od fotbaleroh i rukovodzacih osoboh u klubu. Veliki problem prave finansovanje kotre i akvarija u Kocure zmenšane i upljivuje na funkcionovanje kluba. Od obštini malo što dostava čas, ktorý by trebal da še dostava i da možeme minimum funkcionovati 170 dinari. Mi to ne dostávame. Máme u tim 100 djeci, máme 25 z perších tímcoch. Je zivčata 22-3 zivčata, ktorí isto trenirajú. To by bolo hrih da še to zahaši. Nemáme li mi problem? Znači, má i Torža, má i Zmajevo, i Ravno selo, i Bačko polje. Do 5 zvalali, keď še zavre to by nebolo dobre. Gde bi to ti djeci boli? Pre toti problemi, kotri uglavnom finansini i kotri muča fotbalski klub Iskra i njeljem ih, ali i šitski fotbalski klubi u opštini Verbas, oni zajednicki dogovorili schadzku za opštinsku radu, že bi doznali jaka ih sudjba čeka u budućnosti. Po slovih člena Verbaske opštinske radi, kotri zaduženi za sport, Jovana Kovačevića, na schadzki konstatovane, že opština vše pomahala sportskim robotnikom u funkcionovanju kluboh, ali je pokljaše na urovnju Republiki nje prenajdze tirvace rješenje za sportski klubi, potamaljše šitski muša scerpic i dat svoj maksimum, že biše nje slučelo toto co njih to nje žada, a to hašenje. Ako je jedna opština skoro ceo budžet dužna, otprilike jedno 910 miliona, jednostavno moramo to otvoreno da kažemo i da... Kad jedna opština dlužna skoro cali jeden ročni budžet, kolo 910 milioni dinari, toto musimy otvoreno povest. Već šitski muszę mać daku strpenja i dobrej cjeki. Musimy šitski rozumjeti situaciju. Nie chcem povedať, že treba, že by sme čekali lepší čas i musimy robić i u tih obstavinah. Ale treba uskladiť obowiązki za situaciju i nazdávám se, že príde čas, keď sme hodni rozdumovať o lepšej budućnosti. Ćemo moći i da razmišljamo o toj nekoj boljoj budućnosti. Na koncu konstatovane, že opština Verbas pomogne fotbalski klubi po konjec roka. Kocurci od šitskih klubov u najljepšem položenju, bo njemaju dlustva, ali veliki problem čeka drugi klubi u opštini, čiji od dlustva vekšijak 1 milion dinari.